Majlisi Hukumati Cumhuriyeti Tojikiston barguzor gardid. Bayni sohibkoroни Tojikiston va O'zbekiston namoyishҳо доир мегарданд. Дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумии 200 мегаватт бунёд карда мешавад. Сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Моғиён. Рафти бунёди муассисаҳои таълимии зери назорат. Ифтитоҳи нуқтаҳои савдо дар ҷамоати деҳоти Моғиён. дар ҷамоати деҳоти Моғиён ба масофаи 14 километр хатти оби полизӣ кашида мешавад. таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм баррасӣ гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ишора ба вазъи ноустувори иқтисодию сиёсии ҷаҳони имрӯза ва эҳтимоли боз ҳам мураккаб шудани он таъкид намуданд, ки ҳифзи устувории макроиқтисодӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ, пешгирӣ аз таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ва истифодаи пурраи имкониятҳои дохилӣ вазифаи асосии ҳукумати кишвар мебошад. зарур шуморида шуд, ки сатҳи худтаъминкунӣ баланд бардошта шуда, вобаста аз молу маҳсулоти воридотӣ тадриҷан коҳиш дода шавад. Инчунин бо истифодаи самараноки захираҳои зеҳниву табиӣ рушди истеҳсолоти дохилӣ таъмин карда шавад. бо қаноатмандӣ зикр шуд, ки сарфи назар аз паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳониву минтақавӣ дар натиҷаи муназзам амалӣ намудани ислоҳот, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, рақамикунонӣ, саноати кунонии босуръат ва пешрафти соҳаи кишоварзӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 рушди мусбати иқтисоди кишвар таъмин гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки дар моҳҳои январ-июни соли равон суръати рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 8.2% таъмин гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба беш аз 81 миллиард сомонӣ баробар шуд. таъкид гардид, ки рушди иқтисоди миллӣ аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёд аз 14%, кишоварзӣ 7.2%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, боркашонӣ 14.7%, гардиши савдо 26.1%, мусофиркашонӣ 8% ва хизматрасонии музнок зиёд аз 10% таъмин шуд. сарвари давлат иброз доштанд, ки сатҳи таворрум дар ин давра 2.4%-ро ташкил дод. президенти кишвар зикр намуданд, ки нақшаи даромади буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2026 зиёд аз 114% иҷро шуда, ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ ворид гардид. доир ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм, ҳамчунин роҳбарони сохторҳои дахлдор ҳисобот доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони вазорату идораҳои марбута супориш доданд, ки ҷиҳати таъмини рушди босуботи иқтисоди миллӣ ва дар сатҳи на камтар аз 8% дар соли 2026 афзоиш додани суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, пешниҳодҳои мушаххаси худро оид ба дарёфти манбаъҳои иловагии рушд, бахусус дар соҳаҳои воқеии иқтисодиёт ба монанди саноат, энергетика ва кишоварзӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то охири моҳи августи соли ҷорӣ манзур намоянд. ба идораҳои дахлдор супориш дода шуд, ки ҷиҳати ҳарчи зудтар ва пурра ба анҷом расонидани рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ба кор даровардани гардиши электронии байни идоравии ҳуҷҷатҳо, роҳу воситаҳои самарабахшро дарёфт ва амалӣ созанд. сарвари давлат вазъи таъмини устувори бозори дохилӣ бо маводи сӯхтро таҳлил карда, бо мақсади дар сатҳи мӯътадил нигоҳ доштани нархи он ва баҳри ҳарчи зудтар ба роҳ мондани воридоти маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ, масъулини сохторҳои марбутаи кишварро вазифадор намуданд, ки тадбирҳои амалӣ андешанд. ба бонки миллӣ тавсия дода шуд, ки ҷиҳати тақвияти ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, рушди инфраструктураи рақами бонкӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои истифодаи воситаҳои электронии пардохт дар тамоми минтақаҳои кишвар, махсусан дар ноҳияҳои дурдаст чораҳои қатъӣ андешад. дар идомаи маҷлис дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2029 баррасӣ гардид. таъкид шуд, ки дурнамо ҷиҳати таъмини иҷрои муқаррароти стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаҳои қабулгардидаи давлатию соҳавӣ ва минтақавии
برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و نواحی‌ها تهیه گردیده است. با وزارت و اداره‌های مربوطه سپارش داده شد که هنگام تشکل بودجه دولتی برای سال‌های نوبتی دورنمای نشاندهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2029 را با اینوبت گیرند. همچنین در حالت تغییریابی وضع اقتصادی کشور از جمله تأثیر عامل‌های بیرونه با آن اید با وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها با دورنمای نشاندهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2029 سری وقت تکلیف و پیشنهاد نمایند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین برنامه رشد راهنمایی کسبی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 و برنامه رشد اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 محاکمه و قبول کرده شد. در انتهای کاری مجلس پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای جمع‌آوری سری وقتی و بی‌تلفی حاصل وسعت کشت تکراری استفاده ثمرناک آب و زمین گرفتن 2-3 حاصل از زمین‌های کارا افزایش استحصال محصولات کشاورزی ذخیره کافی مواد غذایی برای مهلت نکم از 2 سال در هر یک عائله جمهوری و تقویت کارهای فهماندهی میان اهالی گسترش کارهای سازندگی و آبادانی کم کردن تلفات تکنیکی و تجارتی جاری نمودن نظام یگانه بیلینگی و آمادگی پوره به دوره تیر ماه زمستانی در پیش ایستاده سپارش‌های مشخص دادند. دستورهای دیگر به مسئولین دایر به آمادگی به سال نو تحصیل بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی‌های ساحه‌های معارف و تندرستی و استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی داده شد. از سنه 28 تا 30 ایول بین صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان به خاطر گسترش همکاری تجارتی واخری و همایش‌ها دایر می‌گردند. در نظر است که در شهر خوجند و در شهر دوشنبه واخری و همایش‌ها بین صاحبکاران دایر گردد. طور امیدخوار با استناد به پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد در این همایش‌ها بیش از 100 نفر استحصال کنندگان و صاحبکاران و نمایندگان شرکت‌های بزرگ جمهوری ازبکستان اشتراک می‌نمایند. این همایش‌ها برای آنهایی که می‌خواهند با استحصال کنندگان با اعتماد همکاری را آغاز کنند، محصولات را به واسطه از کارخانه‌ها دسترس نمایند و دایره تجارتشان را وسیع سازند امکانیتی خوب است. در واخری‌ها نمایندگان ساحه‌های مصالح ساختمانی، مبل، نساجی، محصولات خوراکواری، صنایع کیمیایی و دیگر بخش‌ها اشتراک می‌کنند. در ولایت سوخت نیروگاه برق آفتابی با اقتدار عمومی 200 مگاوات بنیاد می‌گردد. این و دیگر مسائل تحکیم همکاری در شهر دوشنبه ضمن ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با نایب پرزیدنت شرکت چین انرژی اورسیس اینوستمنت گو التد لی یهونگ بررسی گردید. طور امیدخوار با استناد به وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد مصاحبان در مسائل مربوط به رشد همکاری در ساحه انرژتیکا از جمله بنیاد نیروگاه برق آفتابی با اقتدار عمومی 200 مگاوات در ولایت سوخت را بررسی نمودند. جانب‌ها برای ادامه همکاری و تحکیم مناسبت‌های شریکی به خاطر تطبیق لایحه مشترک اظهار آمادگی کردند. ضمن سفر کاری با جماعت دهاتی ماخیان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدودی دیون انگشت تاجیکستان شناس گردید. گفته شد حالا اینجا 25 نفر کارمندان تکنیکی و کارگران برابر راه اندازی استحصال انگشت به نصب تجهیزات نو مشغول هستند. با رهبریت کارخانه جهت زیاد نمودن استحصال انگشت و جایهای کاری دستور داده شد. در ادامه سفر کاری از رفت بنیاد کارگاه استخراج و کارکرد معدنی سرما در جمعیت دارای مسئولیت محدود کانسیدیور که در حدود جماعت دهاتی ماخیان بنیاد می شود دیدن کرده شد. طور اطلاع داده شد حالا گشودن راه بنیاد شهرک برای کارمندان و کارگران نصب تجهیزات کشیدن خط برق آمیختن ذخیره معدن و دیگر کارهای آمادگی و زیرساختاری ادامه داشته با آغاز فعالیت در نوبت اول برای بیش از 500 نفر جای کار مهیا کرده می شود.
зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Муғён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 125 деҳаи Сор шинос шуда, ин иқдоми маъмурияти муассиса ва сокинони деҳаро шоиста арзёбӣ кард. Бинои иловагӣ аз 8 синфхона ва 2 утоқи маъмурӣ иборат буда 400 нафар хонандаро дар ду баст ба таҳсил фаро мегирад ва ҳоло корҳои андоваи ороишӣ идома дорад. зимни боздид гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъмини биноро бо ҷиҳози таълим ба уҳда мегирад. дар ин ҷо ҳамчунин аз рафти бунёди майдончаи варзишӣ ки бо саҳмгузории сокинон сохтмонаш идома дорад дидан намуда ба фаъолони деҳа барои тезоидани корҳо маслиҳатҳо дода шуд. дар идомаи боздидҳо рафти бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 дар деҳаи Хезани Поён ки бо маблағгузории буҷети маҳаллӣ сохта мешавад мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода шуда ба паймонкор ширкати бинокории асл барои суръат бахшидани корҳо дастур дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Муғёни шаҳри Панҷакент дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни фархондаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби соҳибкорон нуқтаҳои нави савдо ва хидматрасонӣ бунёд карда мешавад. бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Муғён чанде аз онҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. дар деҳаи Хурмӣ соҳибкорон Ҳумония Юсуфова ва Расулберди Разоқов ду мағозаи маводи хӯрока ва дар деҳаи Сор Афзалшо Раҷабов низ чунин мағоза бунёд намуданд. дар ин нуқтаҳои савдо на танҳо ҳама намуди маводи ғизоӣ ба харидорон пешкаш карда мешавад, балки 6 нафар соҳиби кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. зимни ифтитоҳи мағозаҳо ба соҳибкорон барои роҳандозии хидмати шоиста ва пешниҳоди маводи босифат ба харидорон маслиҳат дода шуд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент саҳмгузории шарикони рушд ва сокинон дар деҳоти Муғён ба масофаи 14 километр хатти об кашида шуда дар маҷмӯъ ҳолати обёрии 350 гектар замин беҳтар карда мешавад. таври зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти насби хатти об гуфта шуд, он аз мавзеи даҳани об оғоз шуда деҳаҳои оби борик пушти Қӯрғон, Фонӣ ва Муғён ро дар масофаи 14 километр убур карда тавассути он ҳолати обёрии 210 гектар замин беҳтар ва 140 гектар замини лалмӣ обёрӣ карда мешавад. бо кашидани хатти об ва обёрии заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои назди наздик ба 9000 нафар сокинони деҳаҳо баҳраманд мешаванд. ба масъулони лоиҳа ширкати паймонкор ҷамоати деҳот ва фаъолон ҷиҳати дар муҳлати пешбинишуда ва тибқи меъёрҳои муқаррар шуда ба анҷом расонидани корҳо дастур дода шуд.